Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maras engkasi riolo alik berita. Ia Allah sunara ini meminasa paleto keki karebalao rikamanang. Mapamula bunga mutamana ulan ramalan siare are pak balu andre papa buka penoi wirilalengi jalalan todaeng pasewang Kabupaten Maros. Tungke esok mapamua tetetelo arawenge angkanana wetu buka. Mak dupa-rupang andre papa buka ribalu. Mapamula cendolo, palu butung, pisang ijo, es buah bepa-bepa nania andreang. Padang kangero napa kegunai sepak dala ri ulan ramalang siare are pole ri padang kangero jamana mementong esok-esok. Naikia meigeto iami nama balu nareko muntamenai ulan ramalang sabab maeloi tambah palolongenna. Maelok penui perlu atau ngena esok-esok ri ulan ramalang ia rega apa saniasang esok ale pereng. Ia neng kareba upala tukang ki remang kukonge ia aulia sunara ini malau siman riola ale berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ki tapada sama.